Gornja blefaroplastika je zahvat koji godišnje izaberu stotine muškaraca i žena. A zašto? Kad komuniciramo s nekim, onda ga gledamo u oči, a upravo je to dio lica koji prvi podliježe procesu starenja. Ovaj zahvat izvodimo ponekad i vrlo rano, nekad je to u 30-ima, najčešće u 40. i 50. godinama života, a sve češće i u kasnijoj životnoj dobi. Gornjom blefaroplastikom otklanjamo višak kože na gornjim vijeđama, a ponekad otklanjamo i masne jastučiće u medijalnom moćnom kutu. Rezultat takvog zahvata je svjež, mladenački i svakako odmoran izgled. Za blefaroplastiku se odlučuju i muškarci i žene. Postoje dva osnovna razloga zašto klijenti traže ovaj zahvat. Jedan od razloga su smetnje vida. U posljednje vrijeme sve češće nam dolaze naši umirovljenici koji trebaju ovaj zahvat da bi mogli produžiti vozačku dozvolu. Ili kažu kako moraju rukom podići obrvu da bi mogli čitati. Drugi razlog je estetski. U današnjem poslovnom svijetu ne možemo si priuštiti da izgledamo umorno, zapušteno i nenjegovano. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, dakle u istoj anesteziji koju koristimo kao kod zubara. Prije samog zahvata prvo se na koži zajednički napravi plan i odluči koliki višak kože će se odstraniti. Nakon toga se napravi rez u gornjem palpebralnom sulkusu, odnosno u prirodnom naboru kože, tako da je nakon zahvata postoperativni ožiljak potpuno nevidljiv. U istom aktu, ako treba, možemo odstraniti i masne jastučiće koji se nalaze u medijalnom očnom kutu. Zahvat traje između sat i sat i pol vremena. Nakon zahvata odlazite kući, sve što vam treba u postoperativnom tijeku dobit ćete u samoj poliklinici. Na kožu gornjih kafaka ne stavljamo nikakve flastere, nego samo nanosimo antibiotsku mast. Prvih 48 sati potrebno je intenzivno hladiti hladnim oblazima da bi otok bio što manji, a oporavak što brži. Nakon tih prvih 48 sati nije više potrebno stavljati obloge, nego samo gornje kapke mazati antibiotskom mašću. Konci se vade otprilike 8. dan, s obzirom da se u postoperativnom rezu nalazi samo jedan vrlo tanki produžni šav. Konac koji se nalazi u gornjoj vijeđi skidamo 8. postoperativni dan, a 10. dan se možete vratiti na svoje radno mjesto. Nakon ove operacije vi ćete i dalje biti vi, izgledat ćete svježije, odmornije, a vaš izgled će biti potpuno prirodan.